utakmica nogama, ali dugo nisam imao posla sa ovakvim profesionalcima. Vrlo su decentni, lagani, kulturni, pametni, sa puno ovih top secret inputa i jedno veliko bravo za organizaciju ovog šova RTL-u i svim onim koji su bili oko mene, Vanja, Željka, Dana i cijela ekipa iza stage-a. Ono što je posebno potpuno fenomenalno su ovi kostimi Juraja Zigmaja, nevjerovatan čovjek, koliko kostima uraditi za tako kratko vrijeme, ali ja sam čuo za njega jer on je radio i Madame Butterfly, radio i velike opere i tako dalje i respekt jedan zaista. Drugo, Gale je bio super, mislim, kostim koji ima neki alter ego sa mojom osobitosti i nekako Galeb mi je uvijek metafora slobode i tako leti kuda on hoće, ali je i neka metafora samoće, tako da takav sam otprilike. Nekad mi godi putovanje na kraj svijeta, nekad mi godi samoća. Super zezanje, žiri odličan, Ida, Antonija, Enis i Borko, prijatelji koji znam od ranije. Sve je nekako... Da, ja sam izabrao pjesme i uvijek mi bila želja da otpivam Mišu Kovača na stage. Mislim, pjevao sam ga i ranije jer to je dvije legende, Halid Bešlić i Mišo Kovač. Mislim da je izbor bio dobar, pogotovo što su to ikone u dvije razne glazbene estetike, ali naravno stat pa i spomenuti, to je naša bosanska, kako bi rekao, izreka iz naroda, stat pa i spomenuti Mišo i Halid Bešlić, respekt veliki